Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. MLA ke pentorum kra uba ALHEC ubadai ru menteri sarkar badai pe ikatnat ke koi kakya hakanok pai sngi jong sniuble arpun ritrik unai tung arjat arpau ulalik banjurit benya ikijaka bapana badan nong pang COVID-19 hanong mensong bat pentorba ya uba ALHEC lasanan lang do Dr. Amanwar DHSMI BDO ki Magister ki bor pulet ki nong tre asha bat Anganwadi ki bor peniak snong lem bat ki dekhot ki COVID-19 Management Committee na kini ki snong ki samla snong kentup kiri orang ba. Adin bah ngilayo ke report na po ka health department bagi don kata ta ngut ki positive cases ke badai po no mensong bat paterba tinggi ngilaya kontak lang hi bat ka snong ru nong pinya ikam yo snong bat ki COVID-19 Management Committee dia bang ngilai kendo yaki ha phone bang ikran bat ki no tingilai ikut mene bat ngilai late rangkat bat EDHSMI Dr. Amanwar tentang nali rangkat ru bat ki dari magistrate tentang BDO dekat bagi polis baro kaptam bat ki nong kit kam jong snong ki rong ba snong ki secretary snong kit kam jong snong baro apabila page hapo nong song ba kila ai ka containment zone ki atli ki area abang lit bangil syam badala di jong hikmat kam kam banong man ai full area dan full ke zone ban ai containment namar baga kata ya galet gawat jongki pipe nong song snong jadi nang taga daw na sim ya rai menne rengka mne bo sim manga hindi daga jingi pet benya jong i DHSMI bat jong magistrate yang baga ni kam don kam menne den tar zone men ong menne containment jadi taga daw we have let no have di notify no ai ka tu ke area khanang man pelat ya ga jinglet jingwan jong pai ba bo namar hang to dan positive case yang meminta ikan komu health minister kebangiju ya kan nagpor siya gapor but ki health experts menta kam song singan shu ka state megalaya jungiru apo COVID-19 lalaki pait ba kim sotu agani gapor ngila up lo pai ke jingma tede na taga daw ngi kerpa digi pait ba baro banya daswa dalade ya radi kani ke jingpang kalong gapur state hadu kata-kata lalaki pait ba ke jungi kimeda dalade ya ladi kinwara ya ke jingma om tangi ke shimet ke juki wara adu ke jingma ya ke yang semi baragawi dengan kerpat gi pai ba baro aku mangyui ba kini ke coronavirus lanang ki ustad adu kata-kata apa ke state megalaya ke jungi ke supin ken mau tang haki por shibnai mensuang dang don tang single digit amot lai sao san po shipo gidon gini ki karena positive cases ni apa megalaya jui rementa tang hapo ini ki khatsan arposi pochimna no pi ka jingkiu ka lakiu mon gapor ngikiu na ka laipo ka saupo ka sanpo ka nyopo but menta ngila poi ru shadu kan ruspa active cases ki badan ham megalaya jui but ka prediction jong ki scientist ba ki researcher ki bawat ben jingtep wat benya ya gani ki jingpang ki ong ba hadu benai September Oktober kini jingpang nang kiu tilada mangi kum ki paiba mangi kum ki nongelam jong snong ki thau bat mangi kum shimet ladangi meda ilade dalade ke jingma kala aplupa aki containment area lele tingil ong bomdong la su bandrung la su bani kata gade ka clear instruction ke ba ai na galiang jong ka health department nagaliang jong district administration nagaliang jong DC bagi ongbet
kanu ke jaka ka bala declare as a containment zone dan containment area ya kata ka jaka amla syu manunu bandrung amla syu manunu ru pala manmi te wala kata ru igwi gibriru ong tangi ketu containment area ndi igwi gibriru ya mentala ra sipor kede banda adkar ha latang di banmi tang ladam la syu ban kier ke banmi chabal la de ban kendo ignu ikam junun kam joki henry lada tang la ban kier hi sobha wanumi manta sipor pagila la balaingot ki no one fai ki retunis ki bon fai chabo shlong jongi ba ki katkum ka report jong ka health department katkum ka report jong ki magistrate ki yo bagi de ki no shnong jong nong mosong abangila wat benda eka ngimlap ki di bena dan hari menta sifang na sifun hi na poka health department dan pun di DHS mai ngan Dr. Manwar yong am ki sa ki tu gemdei na po no mosong ki di na shinong jong shinong mopat te kum kita yang kwa ganja hapo kan ju kino ru ki bala don gano ga bala ai ga tangi ga sampul bentes lani ki blalong positif ni balong gumno ru ki ban ai ya ga address ke bapaka kena bagasnong gan sok banwa deki kena bagi polis ki sok banya wa deki barga government hi ru gan sok banwa deki te bede ru baga puterba ru ngewan menne ku mapitip dengkat bat ki nongkit kap jong gasnong dengkat bagi samla jong gasnong ngadu ki DHS samai du ki magistrate ki pulit paro ba di video apa terbaru ki don lightly ki positive cases yang kebangi laya rengkat yang kebangi la ong ba ka ek barungkam ba di banle kecing betha na bonta ban ai ki jingeda na ba ki pai ba babun balang ba na yang snong du ki laya tre rengkat hi ba ka sarkar na bonta ka jingeda di dagang jong gasnong boterba menekat ba ngila la ban kontin ikidu lightly ki jaka kenang ba ke jingrung jingmi benum sya syu ak du jaka ka bala declare containment zone